U gradu profesora Baltazara na glavnome raskršću prometom je upravljao saobraćajac Todor. On je bio majstor svog zanata. Ali nitko nije znao da njega muči jedna skrivena želja. Mnogo godina borio se u sebi. A onda jednog je dana skupio svu svoju hrabrost i ostvario svoju želju. Bila je to senzacija. Svi su uživali u neobičnoj predstavi. Ali promet je zastao. I kad je stigao šef policije, Todorova karijera bila je zapečaćena. Profesor Baltazar saznao je za tužnu Todorovu sudbinu i duboko se zamislio. Nepravedan je svijet u kojemu se čovjek kažnjava kad zaželi ostvariti svoje bezazleno, sitno zadovoljstvo. Profesor Baltazar je razmišljao i shvatio da mora postojati i takav svijet u kojem su sve male radosti dozvoljene. Računao je i dokazao da takav svijet postoji. Pozvao je Todora i objavio mu svoje otkriće. Profesor mu je objasnio da se u svijet malih radosti može stići samo udvoje. Todor se požurio da nađe istomišljenika. Znao je i kako će ga naći. Prst u ustima bio je siguran znak. Nevjerojatno. Prvi takav čovjek bio je Todorov šef. Priznao je da je oduvijek izgarao od želje da šara brkove po plakatima. Profesor Baltazar naučio ih je kako se prelazi u svijet malih radosti. I tek što su otplesali tamo, vratili su se oduševljeni da zahvale profesoru. A onda su pošli opet. Profesor Baltazar se zamislio i poželio da i sam posjeti svijet malih radosti. Ubrzo je našao druga. Bio je to šef stanice koji je strašno želio da se igra pravog živog vlaka u kojem bi on bio lokomotiva.
Bio je to najsretniji svijet. Svatko se tamo mogao zabavljati do mile volje. Uskoro je zavladao običaj da svatko provodi nedjeljne praznike u svijetu zadovoljstva i život je bio mnogo ljepši i radosniji. Baltasar,